I ain't gonna tell you. Enti busia for so much. You was Cynthia, you were Edna, and you were Monique. Momonia boka. Hey, Cynthia, when you cry. Monique to be boka. Me chani came And you chani case in the private class or person do with me for. Tete no Monica cry. Omo guy name e ka ho no Momonia boka. Momonia boka. Nice one. Now, daughters of glorious Jesus. Mo will leader be woman tem. Patchai, your leader in tem. Mo will leader woman tem. Okay. Why na mo decide so onye mo leader? Pacho, Cynthia and I decided say onye leader. And so we share me and son. My sister Penny Monica, no ye Penny. Okay. If you are by me. Okay. If you are by Cynthia. Okay. Enti only Monica ne decide say Cynthia ye leader. In fact, any ne decide won say na ye ne ye papa e na eye adwuma. Ye ne ye papa e nete. Ye ne ye bibi ono na kire kwan. Mo papa ye friend say. Pacho ye friend no Archbishop Akwesi Asare Bediakon. Resurrection Power and Living Bread Ministries. Enti ono na wo mo mi ensa ni nyina. Ai, ono wo ye mi ensa nyina. E wo nyame mu. Anti mo nya enuafo. Ye mu bi ye enuafo, se ye beduru ho. Okay. Hey, fi asa de na de wo pentami. Maybe ya birukuta. Eti Archbishop Akwesi Asare Bediakon. Ono ne decide ye say Cynthia enye leader. And o decide ye so na ye okay. Adenti no decide ye. Adenti no decide say Cynthia na enye mo leader. Okay, ene ono ankan. Let me akade bata say on say ade bia no say nimfiti ase no the way a eniema no esiko no so wo ho enu na e kire say I have to be the leader because now I say me fan say nyum no a lot of them no me ana me lead me ana me lead me ana me yese me ana I say leadership no I say a show itself and you say obi kra be choose say you have to be a leader and try you nyina wona okay no na start say watch am I Archbishop yeah papa no Akwesi Asare Bediakon the Archbishop oh that's what you say papa oh no and start say otro enyum na wo kire kwan a ye be fa so so atro na ye ideas no but na ye hunu kwan a ye be fa so banyame nam ne so on ne brother back ye friend ya aboache dan kwa no so ye suffer say Atlanta omo nyina aboa ye obi ba kasa Cynthia we outspoken o kasa pa enti ne leadership de ma because my sisters too they would to say so omo ye lay back people omo mpeka every whatever it enti as a school time no lie na make say me dem kwan pa thank you enti ne de ma wenya nuntia enti ye de ma no anya obi aso ya David cry mo support here with all of them Edna waka se pa enti na waka se pa Edna na okay na but okay Monica o ka se pa no enti na ma o ka se pa oh the mama ka se pa bra Mike no so kakra ma me the mama ka se pa ne say me say ye started see ye tonwom no na ye mofra na ye sisa inti ye say ye nua prekope inti say ye nyina ye nuanom na say ye ka say bahako ye leader okay inti na ni kwai say ye ni okay nice one na mo sha say na mo di fie say oh na Monica na wo fie say me na me wo 16 years 16 years. Daughters. Daughters. Okay. Yeah. It's now na mo kwan. Oh, okay. Na me na mo kwan. Ah, wo bo bra. Na ye nyina ye wo the same church. But on no different branch. Na ye nyina ye Assemblies of God members. Okay. Ye wo Akwetia line central branch. No Santase branch. Okay. But na fellowship no ye the late Francis Amuakon the fellowship Resurrection Power no. Na ye nyina ye ko. Na mo nyina mo ko. Na mo ye dey wa sorry no. Ye na ye ko good news but it sounds na ye ne dwum ye ko ye no ye ko join e to a group no. Okay. Mo nyina at the same time. Enti
that time no was 16. Okay. Na me so me to aso na sin. And what that was a Ocha me 2 years. Into free mo. now for 14. And I see so. Me start you na mo 8 years. Started semeto. Oh, make sure. Na uko kumasi. Enu ye koshia wo santase asem ne ye kan. Any time I start to say you to nyumu. Oh, okay. Ye koshia wo santase ne ye kan. Okay. Okay. Na yes so pa no because 8 years. I was very tiny. Na me gina kwa nipa nhome. This year the messy table so. We said that time Mike no timi dey call for mama ne be drew stage be but e drew ho kwa still and this year the messy table so yes. You peja was stage. Yes. Na me sapa. Na wo flow say Na me sapa. Nti nyom to no de e ya chede bi a like ye de wo yen sa na meka no. Mun nyina mu di rare school mu. Yeah, ye the rare school mu pa. Head na school I call Roman girls. No to nyom ho. Me so me sister Monica. Me call me school for. And on also call but ye be wie no. Me nyina ko wie because ne pese ye secretary. Eti de bia na mo na mo amonim se mo akasa mo kuta voice abototo to nyom ne ade. Na wo mutiri mu se mo be ka bo ma ye nyom. Mo ba be ye one na mo ye Daughters of Glorious Jesus. Okay, dear Tiani say, Mini Cynthia yenuanom. Mama baako papa baako. On di mechi. Oh, okay. Me na me ye backbone. In fact, can be cancel be bat me there. If me no na obi ante ye off. In fact, me na me backbone. Oh, nti ye no. I say ye nyina no ya nante aboma and if you na ye timo no na ya kwese se ebusua. Okay. Papa foni bi ye enuanom. Okay. Nti ye nyina ye tifie ho no na ye emaya 5 girls. Ye nyini bom. Enye maame ba ko Mini Cynthia pe. Na na ye ma enuanom. Okay. Omo maka no bia free ne maame nko papa nko but ye kan ye hu bomu ne ye to nwedru Christmas aye to nwum ofie mu ne ade. We America na me obe 10 years Cynthia so no swa na me 8 years me 2 years enti ne swa pa te do Christmas ani akoto twunwum ofie mu ne akogege tofe ne sa ne ma na ba biscuit oh yeah Piccadilly no mo na ya ne ade che tu ye ko mu no na we ba ko no wa nkrofo se e mo from twunwum pa o okay enti mu wa na papa bi pie ye that time na ye de hu no so ye papa we brother penny because ne yesusa the friend ke bechi obeti good news eno no kwasi ada ne memenda e na ye kono nto rewra fie mu ne wa frefre emofra area no empire good news yes said the nyame asem okay no so assemblies of God okay enti no that time America say call good news na ye nko assemblies okay enti o rewra fie mu be friends na ne ye ko na no ye ka che o se teacher be che ba de wo ye bia no se onim sa wo ye nkolabo ne sem de na ne wejai because he could swing a mere sem ne drew me da wo hwe nkola nkete ye de ye fu ato ne yesu bompaya wow wo be drew enti do ba bia nyame de adru no e wi ase ade bia mfiti ase e ya de ni apa enti ono ne lady yen e de call Assemblies of God enti musu so se nyina na mo ye fasting oh yeah fasting to do club crowd bompaya ni yesu gunyame so asema woke asa o person ni Monica kase bi o person nya Monica ji ono so one de ye de ba to aso ono so de ne de Monica de one year slim the way o kasa ye na ono enka obey kase kwa chense on say ye de ba obi o ye ba kase ye de kase ye wo no o ma me so enti why ade pa wo hwe ye so a wo say da bi me kododo enti o say fast ni de no wo so no ye pa o ye pa nti ye mofra 5 ne kopie santase ebra ne yesusu apa ne mu bija ye na koka me ne Cynthia exactly e was santase that time na me obe 13 years okay na Cynthia so 11 okay ene ye de ko chia was santase okay enti ye mumi akakra no e na afi sister Monica so beto ye was santase okay that just that time me menya 14 no wo 16 na no wo ka no ene ye de ko ka kwafo no oh so no so de ne de be start every baby or start ya you be share oh Monica wo de ani free fa na be be share ni de enyum na ehoho na me tototo nyom kan nwensem nyina kan nwensem wo frame to say wo frame ya
o frɛ me a kyɛ sɛ metimi ato nwom kyɛ sɛ bibi a meyɛ bia ɛyɛ nwom to na unim na me hu sɛ obi to gospel ni ade a na yɛ me de because sɛ mmerɛ bi na Kofi Abraham oba ye area a na yɛte ɛwɔ ayi ti me koye no mu to nwom kyɛ sɛ sɛ nwom si to nwom na afi me gyina efie na chi sɛ ya ɛka me nko no na me to nwom me gyina hɔ saa fiti obi omo yɛ yie o wo yɛ sɛ steam no me kyɛ sɛ me gyina hɔ na me hwɛ wo mu omo to no mu to na me hwɛ omo saa me sɛ dachi metro nyom ashe rade anyum Saturday nyina na meto nyom kyese bibia me ye bia me se me to nyom mama bibi ka se obey Monica ya da na eripra na to nyom dey tina se me ko hono ma wo se ye se na zari ye nyina na kire de nyame e shiro ato nyom mama nyame e shiro nice one nti enyom ne de na ewo ho mi obi a me penyom nyasa me to nyom no a me penyom o ye nyom in fact yes na o ba be join enuafo mienu say na won ko ano na eto say onim wan dwen bibia no kwasem ni mi hu o mu no me pe o masem just once yeah and almost so pe masem heavy enti e ma me ni o mu be yes enuanom prekope heavy mi sa mi kom fia na mani aka ti bi ho kra me mba na maka che ma me se me ma because some mama we duane dey yeah mi kom fia na what you see na omo lifestyle nso ya me fe your fair enti mi ye madwen se na me ko ha na mani aka because ade bia ye bia no enye basabasa ade ti da che so ko mo kra na wo fie kra mo to mo bom yense ya to nyum ye dware bom ni ade mi kai se na me kom se ni susa mi kom nchen ne yo mo dware bom yes it's obi ani mo obi abibia yes se me kan se mi kra cha obeye shocked say ananti abomu ama sometimes obi afri ni fie but excuse me to say obi abetimi a share and at the crow I'm telling you because you move it together until you turn yema at the crow only ade. That is how daughters. It's one more BBA everything. Yeah, one, including one fee, darling. Yeah, one. Yeah. Wow. Ni quote because we are oyira can say ya no so be kan tija wo yeah bibi wo de opa se ya tie frɛ me ensa frɛ obi anko enti obi asa nyina obi aware oh yes nyame adom ne ho adom ne ho bro enti asofofo debio my sister penyon no ware sofo Monica ware sofo bishop ya owusu ansa o ware no na me kunu na onye sofo na wo ye Christo nipa but enche bia ono so abeye sofo wa be ya fe oh okay so you sofo mama sofo sister me sofo sister nyanya mama me na me sofo mama de na o ya abo abre ono ne de nde o ya sofo sister ye ka se sofo mama a meaning asofo mama na ya de ka so o si aye no sofo mama me de me sofo sister okay na si we me sum ye sofo mama yeah juma you power sorry oshenkom onshenkom but chese odonyame yes bibi wa sorry but nyanya ne so onu ampo na onye na adwen so obeye sofo na sofo na de ewo hoda cruise way because oyobi a chese youth ni ade na oyobi a handle ho na oye prayer tower oh yes prayer tower no prayer tower for pa yes unto obi ho no mo a
nye bia ono nte se nyame calling no but we Christian just said the woman is say oya kwa ni ho na say kwa fo so o mu business o mu friend ni akọ no kwa na make am enti se nyame friend no kra na mimi kwa ni ntimi minim de make am nyame friend no kwa person ko pesika ne kakra ba ansana obeto aso o say na ade ba kwa met oh my god ade ba kwa met fa mu nyina ho aye me de pa yes mu nyina mo first boy a o break mu nyina na mo ware nyina na virgin obetimi akobisa iko obi or person ye kasa enso da bia ye beka because I am pa it's one of our secrets. Yeah, I'm telling you. Me na more 27 years me ware yeah enti be mada enti one year hwe kura na ye se ka wana asa obi antimi fa ne sant na me so se na ne former ne pa enti ka one after ka one na bibia ba so I send them aware enti na me on license to do that to enter enti me ba na me di kan won ne ho fe enti na ede oh wait say where was that ka obi some okay ka enti won say Unya Cynthia na frame e no se me ba mi bisa wo. Cynthia ka chem se mi bisa. Enti na mi bisa. Dem besa me kan say se unsa de bia unya bi da. Wo ko ho fofura. Mani ka de mi filu chechem yi man. Unya bi da. Unhu su yi. But a train na wo koso no. Afi no be hu su yi. Why you used to? Yeah. Oh dear because in fact ye ko me na me di kan ware. Me kai se me ware na. Sisters your mobile oh if you is on see Debbie obi anya me catch any plane o mu plane anya de me catch but now we enjoy oh Debbie sometimes me nya bi da so me na me ne be man na ma ade your legs were wobbling ya kwa no wa fon na ni ma fon enko we de enti wo pe down na ko so oh Debbie wo nya ni sa na wo say nyame adom wo say tembia no na ye obi a nyame fie nko ana na wo be ha ye waso de betie no wo say ye no nyame fie nko ana ne ye wo nti che say na sometime no ye ka tie wo se bibi o dream bibi asa de mi sister person o kana o de tie ne say wo say me be ware kwa no na me nim say sa de no koreka ho to be honest no can make a talk I wa be say na gege no ni ku bi ko na man wa bi na no ada na bi oh fee me intro see mama nka sami chiro yes my dear say because of say na ye bi I sorry them ni ade no papa we asem na ye ka na ko na ne dem so be wo bi crack awari asem it's just the first no na ye say eye ade a wonu ho enti we say we be tie ho asem kra okay oh na unsa first so ye maame no ne ye papa mo no ono ndidi sankomo no kra na what sankomo oh enti na ye nti ne ma bi ase oh de me che no nye bi obi kra ka bibia na wahwe no bi I say ye de ba asem na wakokan oh enti sa de no na ne advantage side because winning bibia nice any ade enti no cha say tell dey so budemu na na say na pass oh yeah say na ware wa ukunu a any ye ni je da bia ya me wo nsem a me ne youth ni hia me ka kire won so we be ma so we oba ebusia me so share wo Facebook na amafo ebeba super yankopon obo nipa bia special heavy na onipa bia so obo no so no sheda bo wukunu right partner enkofo bebre mese wo mo right partner because of wrong decisions a mo make anything da bia me ka say me de me akasa me life be example say ye see so no me hu be ma me nim be me bia enti no me kunu a me hia na me do no na di kan do na me so me do ni bi ono pe na me nim no say de wo sitie bia de wo ye me say de wo sitie bia me di me enu na me nim ti me nim green na me nim red na me nim white de me nim no say o ye yellow enti eno no aboa me enti e no ye ya wo do de sa okay unim me bon paye pa
ye papa no omayen akwantre bebre ne sen Okay. o training yen e wo nyame asemu Heavy. e bra o start mu aye boy aware ho mpa ye kra no na ye kra aware asemu ni ya dwen mu but because say yenso ye tie nasem na ye bra ye ho asehye na se yenso ye tie ye start bomb pa ye na me e bra me hu me kunu no I was singing which my eyes was closed. Yes. Obi onim me bia no who says me to especially worship songs in here I close my eyes. Sometimes I reggae cry me close my eyes. And so my eyes was closed and Ebra me team and I saw two men passing by. Ye book na ya chro no fie we say onya bia. These things now. So and I saw two men, they were just entering into the church in Amsterdam. And so nyame onkronkro catch me I was singing say the odi achi no he is your husband. And I wanted to brush it off because me at that time na me ndwen aware ho. Yes. What close your eyes? My eyes was closed. And I watch you. Me to me nyom. And I ho konkron ne ka kire wo say. To otin ani anu me ti me na me say nipa mienu ni twam. Ah omo ewura asori den ma besia akotena ase. Aha. Enti no na gate ni ben me fan say stage no kakra enti no omo wura mu na ape nyame nkoko ka kire me say the odi akire no he is your husband. Abra na menim no. Me ne nkasa ada me nim no na ono nso so no de ye ne se na ono nso ye first album 1990 buy no na wa ma obi atobi afri Ghana de abre no ono nso so cassette man was this girl I will marry her. Yes abra na onim me onim be bi obi hia me. Seriously? Yes. Oh ntini ya metu omo fo say omo nya mre emo ma ware ho mpaye e ba sa na nyame bebo ama wa hia wo right partner. Because I won't miss our right partner, a honor at the problems, and then no could Obi beka say wa bomb pa ya twenya de ne ma. We di 40 plus. Busiafo money pressure. Onwo ye onye say pressure gina no so. Wo bomb pa ye. Wo de ya wo kan. Ada wo tonyumi. At their age. Me tonyum no. I would see a na I was start am na 19 years. 19. What am I saying? 20 after I'm 20 years. Wo tonyum ya fansa wo tonyum wo bomb pa ye. Ebi kra na wadwin kra ni so say wo bomb pa ye for awade. It's a tall lie on a silver platter. You know what I mean? Obi bet otra wa bomb pa ye enkonse ya shedo ukuru ba sani pano e dey na wo ka say fi wonim e mayo ade ne we di 40 plus de me nyankopon a me de me sum no de me nim ne sa onini pehwamo se wodi ulemu na wo sum ne nukure mu a me de nya me life me ne me sisters your life by example and ntetem bia me kasa I speak with boldness because we have tested it. Yes. And we have tried it and we have seen it. Yes. Aha, say obi a wo di no kremera de no. Do enye make we ya make it wasn't easy o. Nyame yi kire sana. I battled. I'm telling you. Oh yes, but because of the grace of God in Tino, it came to pass. Sana ya neti entinya na nyese totroto. But say we very sensitive. Ewo de wo ye bia ho. Na wo ma wadwen sie erade. Wo so obi ho beka say oh me bomb pa ye but no secret place bi. I'm telling you, who be who say or kwa sorry or yes say but not our secret life. Saying Nyame penenim. Oh yes, meaning a lot of people. To say they making say ye the nipedua si o Bible say ye nipedua ye Nyankopon asori dan. Wo nipedua ye Nyankopon asori dan. Ni say o man feeling keka wa ebi eka ho. E san say Bible say otiri adwama mo. Bible say onipa obia benya ne seso boafo. Adam enti na Nyankopon bo ne seso boafo e de ma no. Say we read the Bible and internet say nipa bia no wo kunu e baako enti no say wo beka say wo bom paye wo benyame anim na wo momo no wadi nyame anim kan and say bia me kan say much time I started ya na good news na ye kwa Assemblies of God ni ye free Ashanti New Town say onim Kumasi ya ye free Ashtown ni Ananti ya na de call akotia lie na ne wo kwan bia ye fa so Abis Park say na guys bi o ma sport me ni edna che say wo mo obia mo say da bia ye fa ho I fed you one time ye kosa we have for Hana we have hello SEA hello yensu yegina I fed o ma crossing muni ye din komo I say o mo person komo muni ye din no person o mo strategy baby kwa ye kwa na sorry I feel mo be can passing but ya more time heavy oh yes enti ma yes san ye kwan okay so we say ka sa time no na nka nipa no be pair wo na nso utie ye na wo ne kotwemp na menim say one time obehia and last time you could share no say no no so asakra who me near no say hey so no me must wow oh yeah
Wow. Oh, ntinya say ye nhyiehia saa ne ma no ye hyiehia ne nyina ba because of the nyame a ye de ye ho ato ne sinti. Yes, we were faithful. We tried our best. It is not easy. I'm not saying say it is easy because we are bar we see so. This mommy very slim. Me ho fefe kokko kama. My sister tuntum kama. Oh. Alogo spring. Oh yeah. Oh my God. And so nyame adumunti. Ye twa sane mani na gu ye twen Awurade mre. Enti saa na mesre wo se wutiem na ya branti anasa ababawa. Nya emre me Awurade. Obi beka say minim obi a waka say oh na virgin de I didn't know say me cover virgin because if we say virgin or you green horn you can't green horn at yes you no green horn aha just say wonim hwe but nyankopon bo obi a ba wiase no obi ani ho no na nyankopon e ka say wo de wonim hwe ni nyina yesua eye one day nsusu na ade be hu na wo ye serious wo mu so ma ka to say na wo ye wadwe so betie nsema nsema betie ajebrel okay virgin as seven na madam we ko pacha say na we catch say Charlie also up a virgin and we catch say Joe benya virgin girl be pa about father girl dey eba party na say it you about to do one na Bidi padu che wo UK me pese be bodidi. Odu ono ma me say oh Uncle T girl dey new. Fipa na we no so e virgin. Let's just say wonim no. Then o just wonim no. Oh sir. Let me say oh T virgin no so we this and them so or then I'm 30 or I'm the 30s. I say fi na entire say we there we the virgin we there ja. E ke be yan ka wa fa na fa na ma. Aya dem ko for person omo kire say enye obi a na Awurade ball ne ba wiase a question we nko ba Monica. Enye obi a na Awurade ball ne ba wiase a wo ba be ware anaso mewo anaso obenyiska. No kre obi o hono mu a onware da e no de afiwias internet say nya the fault nya the fault onyame na yesom no ono nanim ne manyina nti wono na ebeye fa ohun obi o hono mu a onware da onwoda oh yeah say Yesu kra wa nware da o tine me tell us o say onware da it means say aware ni na dream kra enye say aware ni na dream and I say wona dream so person aware ba wonya enti die na enti no nyame hyehyeye nyame hyehyeye enti eno die agise nyame na na beti asie enti sisi ano ka kire o sisters say awade ne mba ya eyo nyame hyehyeye enti nyabotre udi nyabotre say Bible say ye de ye etwentwen na asimpo a ye de ye ntwen nara na ba de ebebem enti ne se wo ye Kristoni na se mejidi ye say heaven na ye be kono ye nyina ye kase ye ko heaven ye ko heaven no aware ye bia ni honom ye nko ware wo ho ye nko kire ba wo ho even asasi so krampa ye tie fa ko bia mfansa obi ama ma iwu a senka ma me no ko agya ne ma honom a ka obekasa ye Awurade memei mejidi ye say hono heaven hono ye kwa ye maame ye nhu ye maame se nyame ye yadom ni nyina ebo ababro konkron ye timi kɔ hɔ de ya wo kwa unhu maame se ye o maame ye o maame ohun unhu se ye o maame enti eno na me ka se so obi wɔ hɔ no mo a na se unware ya we ewom se ye asasi so de enye bi ebe haw eni ade but se nyame pese wo ware dia ebebem ba nyame pese ware emem eti bibi saa wo ho oh yeah ba medical crack my sister dey bibi saa ebetimi awo ho se nyankopon de ono na oni niema nyina ye de nipa ye ntimi hu nyina ba de tie ne se memma ye nso ayete wa ye nware ye no ye mfa mo ye ho eyi se oh me kwa de nyame yes because nipa ni bi on so a wa wasting the time no wanfa ebre na nyame de man no wanfa anya hwe wa wasting no wo ba bia na enu kwan se o waste enti saa no na wote ho anka nkire me se nyame pemu no opese wotena ho nti na eya adesuade ma ema baawa de enti ana daughters niema bi o ho a on se ye kataso mumuaso a
ebema enchima no do baby kon be blame me say na me di mu si wo say nka mo metene but mo anye and ye kran so Nyankopon ne obi ka because ye me Nyankopon de aye nhweso de ama enkete esia nso omo nso si so enti se wo ye ababa wana wasi so ene na ye wo se wa fe wo de wo fa ha obi so opew na wagya wo ho wo fa ha obi so opew na wagya ho wo be waste wo years no for nothing. At the end of the day, no one say ni pay chan we share nyina ko na aka nko a. Na say we missing the right partner. And we are one and two. Ebia me bom paye e fa ma ware ho all right. But me the fifth year me ni so say ono na me bo ne ho paye. You say na nyo nya me. Every fifth no ono kra wa ka tro bi so obe ware no. Why engage? So waste with time say. She said they were engaged. Oh, it is a we still bom paye say e ya jai me Nyankopon. Fine, do baby and nipa wo choice. No cre ade efe. Unhu a obetimi apɛ but ewiase mu na ase matena se ye hunu se aware no ase ehia amafo dan se obewo sa na sa na nyame kan no eno ye wo nyini a na ye ta ka sa asem ni hye wo usade a se bia wo ye young bia 20 something 25 24 ye beka so unya na onware but say ase ye hwe na aware ni ye ya na afi ya dan ne se unya na onwo because Abraham ono na ye nyina ye ja Ebra o Isaac me fan say Isaac jinu mpanyin fie so wa wanka say e wo se wokowo wo mokosre Obama okay enti sa na wo se ye fulu enti na omoma ye ma no pressure say wo ye body say what na wa ye hwe o life na wa ma o time na 20 after won e de be it's not right. It's not right. It's dear na wo catch city, dear na wo catch especially ebusuafo de bi om the pressure to the person. Any enafofo a Nyankopon ye omadom e ma bia nadafo we say wa ware awo no di twa nadafo mpo ano. Oh, mestre di kan say parenta we fan say wo ba eduru ne mpanyin fie so say o ware na ware ne maye no. Emfa pressure to ne so say onko isan se wonim fi mi so nyina ade ba ko na eye me ya na me hu na me sugu me mu say I don't want to be like that and say enyim ya ade a ma wo fo nyame adom me ne me kunu ya wo ma fo heavy omo ho kama nyame adom nti na enyim ya ade a edin na wo be fasa o hawe mu na woni obi me fan say unini mi uni kunu a wonu nyina be wo ho ate wase sometimes fire na wo famu you know afamu ye kunu mu ye wo mu gina ho 20 o mu gina ho kopim se ye be wo bewie you know eno na sa na nyame hwehwe dan sa wo ba ne nyanso ye na be piapia me ka se kra bia obi kunu no akodi nachi eye so bad enti me advice say me stress parent a mo mu mpushi o mu se bia sam da be ka se wanyini ubepa ho awo nyame na de ma o minimum bia onyi ye ni obi kra Sarah in the Bible nyame ye 90 plus enti adenti na ye nya sa agidie no e wo nyame mu Bible si oni ma dwen kra o dwen ye ho Jeremiah enya bone de o si obema ye wie papa ni asumdwe enti eno ne ye nida so eno ne ye ahotoso se wonya sa asem we na wo de ho to so a no matter what se twintwen na asimpa se de Habakkuk eka no or say though it will tarry but it will surely come to pass. Wow. A bebem. Wow. Si yen train yen radi mo abotre me de me life be example. Nice. Ye bompa ye sre radi nyame ani ye hwamo esan say ye di lemu yan twist your life yan fefa crooked ways ye try ye do na it wasn't easy. Say ye crooked ye She said they make catch say ye nam kwan so ye okay. Na obi ebe ha and apart from that so no credit faithfulness obi on ma wonye sa ne man but oni no kre ne nsa ha no owia oye kromfo eye hwan no ebi mo e ma ni bi no I'm telling you any me ma ni bi krampo omo tutu ye botomo won se kwan obefa so a obebo okro no ni nyina nye entro no credit ni na kwan mu ade ye red wo say white chobo o ma discuss on come marketer no te you know, Sadia no kofo bebre, mema bebre ma mentu for ha. Sometimes ye man ye boka krasem. Some market is kana ya na woka. David. I'm telling you. No. I'm telling you. Ye boka krasem dia ya na mo sometimes in the free. Yeah. Because on say wo mother na dia wo na tem bia wo fi. Enu nti se bia okay ye kodidwa wo pa benkwan. Abenkwa wonim say ye dia be. Ye de a friend say kotodwe ene meat kakra but me so menim say abenkwan
the court be one now they friend say enwa bi so one who dey mention na unya emire kakra enti wo so wa calculate say koto ebe neto eye friend say Cynthia, can imagine me won say one no say koto joint say ade ne ye de na bi kunu so odi na bi feel it say me boss aka na koto na to nwa no ne hwan ne dia ka wow that's how it is. Ebusia for ye damase daughters of glorious Jesus e wa say aja wo church ni omom somewhat ebusia mate ye say emo bibia ma pressure wa wo ma ya there be tina ho na wo honum e na omo kan e wo honum say enye obibia na rade bo ne ba wi ase so won be ware anaso won be wo anaso o menye sika ona me che no enti fa ni nyina to wadwem ni nyina free eye ye nuanom ma daughters of sika glorious sika de ma men correct wo ha kakra ye nyankopon no wo ho ono na sika no dwete ye ne dia nyame me ka se nyame obo obi a unique ade bia nyankopon bo ye bia o se wo hu se ye ne papa enti ye nipa nyame bo ye ne wo hu se ye na odi ade bi hye mu a wo betumi aye but ye na ye nya sensitive ehunu the right thing to do because when ye sika obeda no live your life you can live your life enu enti no nyame sika de eye ne dia wo nya sika eye na sika so wo sense nya adwuma no enidi nti sa wotna ho na wanya adwuma how can you get money mo bi won no so to be say oye adwuma oye bibia so sika pa de ontumi ebia na ne tight tua nkoyie kwan bi so tight no betua ma so fo no nyame okay and me just say wo kotua wa sorry na nyame me kotua me nkasa me tua ma so dey me cha sorry dem no betua but o dey ma so light okay ye bo we nti na ye saade na ye de hwe efie so because of fie a me ne asofo watena osofo yetimi enipa timi ba ho so mo ba kure na obi aba nso a owo se odidi obi papa je se wo me papa o se ohun se hokwa aba o musa o se aduane wo ho se bi ni ho ame monko servo so ye bro aduane wa you can imagine nice that is how it is sikaye Edna papa Munia no mama Tego sisters eba say last week oh Cynthia jaya condition na watch na bro church I watch na me hye me ho pa o me dey awodi e me mpe no kre dey o kan e dey and a few says they say ye ndi nuane bebe ntesa na wo ni wura wo ye bosi e immune system you know sa nti no ye ndidi anyhow ye ndi sade nuane no sa sade anso di a awode wa na sa ni obetumi di fish ni chicken no so sade nim ti awon na esa na esi mu na so obetumi di no more enye se won didi match ye didi kontomre ni ade ba tun sa sade nim ti esa awode wa ewura wo okay yate o dey fa to 22 more je se me nseni na ye code me ni winter time ade na mo se haba winter enti na efra kingdom plus kingdom oba every time Yemi anomba Tego sisters. Yeah, big sisters. Kakra de penny eba say na meni omobo nkomo an ne yeka. Those days more omo ni ade bonyuma na motototo. The business said na this time around enyuma ebeba eba no mo hu ni say. Obisi pi konkron dede no ni ade. Modwen ho say asema mo kai. Obisi ababi anim. Dede nko noise. Into what they compare as some of kind and also they compare this generation with here and koyi back pure nonsense. I don't know who say. Oh, okay. Sir, I know you're the omono ehu. It's me so me can't de yenso so yehu. The ten say, oh say adie bia no ne papa wo bia no. Ne bone nso so ewo. Yentimi nya ni nyina pepepe sa. Obi ono ma te say me the daughter si gina ho. Obi adi ho adanse se wofa daughter CD dia ye boy ohun ubo mebo Yesu din da ohun the way I see eje nyum na che 30 years over 30 years but utie nyum no bia utim say yes vim wom and ye pray ho enso so na ye nyum ebesi ne ye to ye boase efa nyame asem ne ye de ahye enti no enyum bisa no ya na tumi ene ahoden ewom no cre those days no so your time no na bi nso so nye etese na nso so bi ye pa na bi nso nye nti no both enye se ye time ni nyina na sa enye sa na netie na ebi wo mu a eno nso so fa unhye dan ti bi bu be hu se nipa no woto nyum but honhom pa wo fi se me bonyum na
attach me no na bi nso ni ho those days what you say gospel musician or tonyo what you say susuma wo kan etachire pa heavy mama Esther no money ade oh ye wo school so be out to say Esther Jameche no more even at all Esther Smith mo no money ade on am channel oh okay Esther Smith cried dey say chire no buy but what you say time ne dia me what dream me say enyum ni bebre wo hono mo a me DJ so ponyum fun bia me catch say massa enyum bi wo hono mo a enyum bi wo hono mo a wa utumi say da bia me kasa na enyum we ye de sa I mean, yes, there was the bonum yet and yame. Better not the asa because I knew one of my and you are soon to your bonum. As you see, and as those days, more storyline showing them, anyone who say, Anna, a big so mo yo. A be but then be a me as some I am not me can say. As I say, a year, near your tronum. And yes, sir, a becca crano. Obi akure nyanyum no wetie dada na na yebesa akofa abe remix na the American say esa say ye nyina ye yire ho se ye betimi atro nyom enu mom ye good enti wo patches wo mo ye lazy okay kwai bi so because say esa so yire ho yes esa wo keka wadwene bom na utro nyom say bi o say ye bae na nka empenifu a no mu wo honom no mo ankasa anyire ye ho antrotro nwum ya kan se nkenenka onwum wo honom a na obi abefa no asan ato no ato nwum no wo hu senso so senka ya ade a wo yire ho so utro bia na wo de beka ho me boss be say na say gospel musicians ni nyina abadi nyina on the also we nyi bie so mu nyina pi na ababe 19 on the boy masum say 99 ni nyina chorus na ya na do so mo mu repeat o mo pa wo mu bibisa oh sir menene nyadwe adena Monica ni sinchi omi that is ensamo damn you what for no say what for no watch on you there be eye and yes watch on you but onimunyom onimunyum and onim keys ni ade and onim wetietie nyuma before and still wotie nyum and onim storyline eba o dem che enti no work as also chorus no was a chorus nyasem ye ni hooks na chorus na ya mo friend hooks and one wo ba si chese o anyum to no anyum a che de na ye nyame hwe da de che oh okay se obi a o ye anyum a wo hu se sad nipa we nyame de a che no you see it because nipa no on struggle too much okay ye wo na say ade bia se da edina kan ye na ade bia na ye wo mama ne mom nyini wo ho aha nti bia na mama ne mom nyini bia ni bi na okote ye no because bia fu se bia o daughters wo mo so mato nyoma nya sika o ma nti wasa menso mikoye bi adwen no nye okay aha nti se ukura search motive words be na wow because one kasa wo kono wo say sika I'm not saying say sika nye music is very expensive okay because ye nyame anya yadom ama ye papa no anso yimu amwa an sponsor ne ade ne enkrofo bebre nyame adom omo so yimu aboa hen di besi sabre ke bia ke yendu be bia yedui enti ya na ye very expensive nti obi o ha because wonya sponsors wonya enkrofo ma omo emwa nti no wo se no ye na biara wonya time you know fan good studio all that time because what show you no kra wi a obi o ha onim oye writer onye composer obi ha oye composer onye writer it is when hu sa na mani nyina nyame timi de nyina so so che o ma oye composer writer and at the same time singer well nyame de nyina che odi na che say wodi nyame sheda de edomo say de odi bi adom daughters okay ya kasa obi a gospel musician necessary wo catch up say fee Monica a gospel musician e dia ba de pa na obeka kire me say obetu bi dia convince me for me to believe say or a gospel musician dia gidie and now wo de catch me say the pass me see we say or a gospel musician e dia na e actually amen abuja oh sir oh ene ma me ni kan ya okay oni umunya no me so ya no say you can so be a gospel musician
Enya nyom to no keke na auto no. Spoke inside well. Anase ebia waye CD no keke. Obi betimi agina ho ato da na ase. Oma ne nsa so a enema akase ebesisi no obi nka nkire wo se oye gospel musician. Enya se wo ko studio ekoto nyom na unyom ba ye no na ma wo ye gospel musician. Okay. Even gospel na nkasa kra no se me ni bibi o. Ye ka so be a gospel musician na gospel na nkasa na e ho gospel e na wo ye. Nyame asem ho gospel nti se enwom na wato no ugina ho se wo manyom so a obi je mic ka hallelujah keke na nipa etigu. Wow. Yes. Yeah, bi o wa ye boy din ye be Fred daughter so obi timi tiam no ekukuru no da baby. Wow. Ye boy din see ye be Fred daughters of Glorious Jesus keke no. Stage, you know. Yes. E see bebre wo video so. Bebre on nti no enye se bia wo voice no e na chese wo ye gospel musician. Anasa na wo toto nwom we yi ase no na chese wo ye gospel musician. Anasa wo to nwom wo party ase wo voice no nko ano na ma wo ye gospel musician. E wo sem go srebi e carry ade na wo ye no. Ebi wo voice o. Fi ebi wo voice ankasa. Ba go srebi. Yes. Voice in the by go srebi no. It is hardly pan one gospel musician. Dabi auto. Or a songalist. Songalist. Oh, Fi, Tiano no. Ti my sister si di bibeka ho. It see also the bibeka ho. The na me person me can say. Raise your voice now on one ya. The na me person me can say. Say wo ka bibi ho asaba da bia me ka say. Se obedi bibi ho adanse a. E wo se wo ankasa waso ade na hwe. Okay. Ade no e wo se wo hunu se de sitie. Etie. Yeah. Until so you're a gospel musician, I will say even your lifestyle has to speak. Okay. What you say? Yes. Your lifestyle. Who kwa unfa bibi mo when imposter say I am a Christian, I am a gospel musician. No. But wonantie relationship between you and your God. Everything in every aspect of your life has to speak for itself. Say you are a gospel person. Okay. Pacha what did I mention na say because time bia meka me ba panyin we tech na meka chen say o say da bia o ye o say mommy I'm so happy say you are my mother and I'm say ade o say ever since I go school ni ade time bia onko baby o hankofo onim say omunim say me ba no no ono so onyi ne ho adi but o can say o say mommy anytime bia no people speak good things about you and I'm saying we give glory to God. We are not angels. We are trying to do our best. Yes. Angels. Yes. But because of the sake of the gospel, you try say you be jina or sumo or how more amaniemo. Fee you know kate ha ye kasa stress and you fan ye memo a lot. Wow. I'm telling you. But because of the God we serve now, what say yembonti no. Ye nyanya mimu jidi na yensu ye koso ase ye be jina amerade ama ya brabo ye nkasa ye bibia ye ntimi ya mse p you don't want to fa ho manyame because we Christian so obi mpo hia wa ekwan obefa so no na be kasa nipa no be kasa ye obi timi kasa because of you momenti me de me ho amanyame ye hia papa bi wa Eastleigh gone achebe 5 years 6 years ye ko shop bi ANC ni ye pie papa ni hu ye no done and no buy no bisa lady ni say pacho daughters of Glorious Jesus now leave me say I am sir no buy in chain papa no bombs I was see a gunu free three so be seen na so say munim bibi momonyo na ma me dem ho ma Christ. Wow. Yeah, you focus. Wow. You believe you be bia ye no and no say through our songs. Wow. Through our lifestyle nipa de wo ho be ma Christo no ma somo. That is our own motive. Wow. Timonti ka say obeto gospel na wo ye bibi foforo ade ba ko ehia me pa ye gospel musicians are omontade shape enkoyi e den na o ka kire omo ye be ko so atu omo fo say omo nya de enwom de omo to no ho asem because Bible say wa de nyina ho kwan uhubi enye ni nukure ni wonim sesi afi ubusa me bi sesi ya na TV ya me wo time am de hwe TV ne sa ahanti mentan hunu bi sa no kure ni ba ya mete ye te said ya ba radio so yi o mo se bi ntade she na ye bi on so ye ko
ye kwehia program yes ye hia na se nukure ni se ye no ye na se watade hye ye betimi afro waka obi betene se yaka se na atade hye mu no enfan ni Kristo so mu oh ye de betufo se wo fa fine efa ho won efa ho pa na me sister kan no because Bible say o ne manyina ho kwan but nye ni nyina na efata yen okay nti se wo to Kristo ho nyom dia okay tino ma kene kakra mami tino ma ese se wa brabo onantie ukasa enyina ese Kristo because Bible say yen show no Kristo na yensua no gospel na ye ka no eye Kristo ho asem na ye dia ye nwom to okay e na ye to okay enti wontimi mekasa me to de ne nso menhwe me yen ya be ma ye papa shi matini dinda papa shi oh yenim ne pa monim ne pa obeka bibi wa ha say obeshia ye nua ba eye perpetual didie matini dinda perpetual didie or your gospel musician obeshia no ha say ne yabubo bonkomo a na em say o ka say obi a wotu gospel eni say wo she extra hair bia wo ti so ye makeups ene ho kro de ba eni say o kekeka wani echi eni say wo like weave-ons near the ade o di so ye sa nyoma ne nyina ho mo na perpetual giga say sansem a wo kekeke ento aso mu enti mo no maye mpanifo yi a budi mo akotenim de papa shi kan no mo ne ya adwen fi kakra me kan say oh say Bible say because we say weave on you be there extension ni mo dey ade am for fashion say ye didi o enso so o say didi most no enye oh ade bia no ne most no ya na eya akoye bone okay ade bia ebroso no e bia Bible mu ba bia ni ho a kire say mentoa wutinyu so but e bia ohun wo wanim green yellow blue chese wa obi any boy wo so ase Jezebel na ebe so wanye makeup and why na wo dey ba oh e bia why o but abroso enti bia obi a oh ali sanye ye wo ye free ye na ye mo ba no na ye nhye atade ye ntimi mfa ye ho saa enante enti ye de bibi kakra akata ye ho fi mi wo pimple e wo manim enti mi wo fi a mi okay but se mi pia bonten a me de manim saa ba ha uhumi a enya wo touch up at least we kakra me believe no and minim asori bi o ho mo ba ye kra TV kra no no mo nhwe obi a no o bibi adane ne de but se no mo hwe o hu se Christosum no me ade ba kwa me hu ne se ujinya me di fofora wan we ya ade bia nso so ebe ye bone ama anti papa shi ba mu nche won oh se papa fine oba mu acha kakra de nse bia niema ne bi ho no ma oni nipa ne bi enye adwene but me no ya na me mpe nyame asam nso a de gi akinye ne sa niema no wo de won se wonua no bia bibi wo ne ho a enya friend wo dokwan so ono no ya nyina ya de bonyefo enya so no kwa you o chese all gospel musicians no ana se viase bu kra wo na ho no so ye Kristo ni eni se wo ye make wo ye sa niema ni se wo ye sa niema okay me nya hu Bible baby a e chese sa me ya me kokan na me hu a me de ade bi a Bible kan me hwe se enti na chese papa shi o de na je na ka enye sa e bi ono nso ahu e bi ono nso ahu e na o kan but na me ka kire no o se wo Bible man na se ni Bible mu ya na bi wo ho enti bi o kan mo betumi edi so gospel musician mo betumi edi so se mo ko you crowd se mo de tieni se ye me ni umienu ye nim sane ye camera even camera o ye be twa ba eyisu no o ye wo wanim kra na president cry be bo wanim o ni ameche no e wo se wo bo wanim powder pacha o ti de make yan say ene na obi kan say mi say no kra say nyame na ye nyina di na chi Yesu Kristo oba wa metra kan mu batene me ba he mentu kan kasa be o ti ye tweme because me fie kwan wa o ti de make yan say ti e be ka say Yesu Kristo oba wa tra kan mu nti no mentra kan ba fi ko hwe form me ka me de ba wa o be se mama me o nya me che me 2 year na me de ba ha kanya san kasa be wo ti he tweme ka me nru ha enimudie ekoso ne de kanya me asem ho se ni nyankopon asem no emo ebra but at the same time so no ye koyanim
ewa abrabo mu Papa she tie and James what the about can Papa she was some now can the nya dia daughters on my phone. Oh, there been kind sir. Papa we you be ma prepare. Touch up the ewo nyame mu pa onim de ye ka no pa. Video kra to so aye twa and make say onim de ye ka no nti touch up the ye back camera so e be. Want to be cancel. To me nya wani sa na wo fa enye. Say ye free tete. I near call GBC are you trying? Udru hono. Una also de hwan. Ye be powder. Inti so obi born anim powder kakra na obesan. And your powder white. Ni aye be brown. What's why then? E comedy. Your time man. Oh, David. E comedy. Yeah. See now say ye ko ye krumu aduane o. Because me aka o. Ewia say me ma papa so fu aduane. Yeah. Adia me who sa line no cry that. And new one abodeba da ben anasa aba. Yasedanyum dena me faminye why one year bebe why me oh I said bena me fama wo one year bebe why me wow oh see the to meet your walker touch them up to me waya oh minyamye mediwa sidaka oh be for me no mu mire for me wasida ebusi abu me yentie nyum no